Aner malak nyam kanat content barwani lingwasme. Biya kamal ka Nuer online TV channel ban right ke kuyut commercial kame Dr. Martin Elia Lomuro. Jene cabinet minister Dr. Martin jen Ramadan en nakanuri ke shode. Ban right ke jom jeg mashalat gwasme. Uda me shalke Dr. Lomuro ramin jagalong. Gorjen obe lat mandanen chalat kimen chokwen. Gorno jen bi jawm bi jin waga nas ko ken ban mandana lero do bana jelling en wala sang ko wan ka pay baro ron kina dangro jen dangro de dich no wude shal ka me Dr. Lomuro kujen waga long me mo na ka tok me lat ko rame de let ka dor tin la de ka ti jaga long ti charo den lot okay charo den lot no ba kwen ya gwadam ba kwen ka tok nat ka ba kwen ka tok kawaine ko biya de kuleleng the Minister of Cabinet Affairs, Dr. Martin Elia Lomuro, has clarified that the recent hours arrest and detention of certain peace party leaders do not impact the implementation of the revitalized peace agreement. So, like a reason certain peace party leader. So, like Dr. Machar certain peace party detention. Like a check mentioning here to Espilayo Edward. No. Go queen one de nɛmɛ. Eno yenecha yen certain peace party. Okay, do dana cha ka yen ga yen party no mo. Telemulode chamal cheje yer. No. Chamale cha lat. No ke ron kine dangre dwal badek cheje yer. Mugu raje mejen ron mi jegalong. Okay, Dr. Martin Lomuro jen gwante Nueri at some point no dio jeng kon medan e chokola ne medan chenwer che kon da kareo no tie ga Nueri te nogo de Nuer de ga naga jang ka Nuer logo de Nueri de ga naga jang alo jenete ke 9 counties tela hostile ke 7 counties ka Nueri tela friendly alo Nuer ya gadak la kan wi de kwa target tamate na kan Nuer tin ka wi te chalat point Dr. Lomuro mo jen so ntama anjo chalat gwas me jo me gaina long jo me jek no Dr. Lomuro jen could serve as the Secretary General of the High Level of Hawk Committee on the implementation of the 2018 peace agreement, emphasize a clear distinction between the two matters. Jen arami mo me chalat ka jen 2018 peace agreement melat tijegati no ko jen lerene nyin kirma yadit jaroje jeg no ron mi chodo lut ram me chiram ma de te ka peace deal peace meeting netin kona lat ke kimal kare wi ka Sudan ko ram chit kana me chiram me deserve ko dere tik tin kona lat kan dial ka tijeg long ti de lo nen dial de jeg no Ramularo ito the reason hours arrest and detention of certain peace party leader do not impact the implementation of the revitalized peace agreement. She adera ma de jenno ko la pedang di tama mi kana on go they can Dr. Macha they can destroy they can yar siga mal no wala ken no nothing they done nothing men temal telmal macha no ngakan Dr. Lomuro ajara mi jenni jenalong along okay jenni jenlong no lada jo me ka chanka diok ka jok and Dr. Lomuro ajenene Dr. Lomuro stated that the people of South Sudan seek stability and an end to transitional and multi-party power sharing government which he believe compromise national stability ajenete o ta part to want to tenere ka South Sudan e kan yer South Sudan so mi jinu gujije ram na roje che chawi do ngok this person deserve coach de te ka kume a chan ko plini point en kirmi yadi te la te ni be de ko kor gwa dia bene rami mi ku kan dor do dien ku kan la jor ko right now cha gwante Nueri already no ne diality pan diality ni yerken mal so Sudan ikan chis mal chikan jaga jawo ba stable ne ke pan dang din tamatere wi ka so Sudan ti dong to kor kam kan Nueri kan jango rama yan ke nga
en Nuer Dr. Machar jaram dane tan mal bukan ku lat ka gwadan dien ne ka jano charam dane ku mal tan kene ki kene ki te yena ko lara no changta Dr. Machar cha yen no telerik ajan jawo dane cha kon ta bande ngai you know lat kene no changta yen telam larik an why ngum telemal munon kan misha kwa Dr. Machar teleje lot. Okay, in fact, who are they doing the peace agreement with? Anga bukan mal bukan tang ke jamo. Why can Laura Banka juben ote mal matang? Anga bukan kol tang ke jamo. Mishi Dr. Machar. Look at Dr. Machar. Machar look at menerun bukan lunetin yok. But jekan wudu chalke me Dr. Lomuro chabi parwi ketin jek kona lada. Okay, so she ramu gwa ramu jek. En election ba la de bikana la de bi lat ken karo di rawi ki juba anyog mal lat ken so gay na I don't know ta lat kamal ga jero ki juba mo no kamal da ne sha ta nya kam Dr. Machar ken ekir right now anga lat ken mal ke je e par call is par call by the way par call te ram je okay so let ken yang lora bang roi ke social media ne ken chang cha yen Dr. Machar telemolo de no chamal che yer mit chamal che yer ngum raloi ke jentama walo gui jen wo chana ju kanasar na kor ka fan gak na kor ke yunde stelo che gui no Nuer chi telot right but this is Nuer gor kon gwa kapalong cause ti chit kiriti katinyo de gwan wo chi kon butaga mal ga gwa dia bene ala gwan tera swaja pala gwat ramu me gwan tarun mu George guye loko yene telot tele yelot yene content kel ke kirmi yadi jawa je jegane chan chaje yene min da run yene ko ken to mu aran yene run bi shoshit ke jokolo tele you do not have any position bu bene jin bang na shikamun so ramma mulla ti jegri chit ti chi sambodo mu de je gwindo bano me la de no ye mogwa ko ji che cha wi do ngo wuda me we jega long kana kirma yadit so please ngaje jen we wuda me gwanter Nuer chwa jelel chwa je no gwatan wo be belong let remember all is deed till leda kon were ko tamu ta jojo gwan wo jen gwanter number 1 kan were entama re kuma ka kirma yadit kabit kan were ko ken tetelot re kuma ka na wukan kwana rodian na ka kirma yadit ka domi quick content let kirma yadit ka laro no oti ka power bang chi oti ka community jen kula la power ka jimo mitale ji power bu kula woni mai jira mitalo jo mana gwara mu mabuti kel ga community de wudi shal ga Dr. Lomuro rami jek chi ramu go rami jek long okay and ken ji gare kone bere wike juba malat ke shi mal kam de kum kem yadit karwade kan mun to ga wi mona me eno jinci gagin rada dien ibe mal bi lat karwado ka teleja ji gar panken ngai ken la to go no mele ro de yengu wude shi we ka juba no we mal we jalat tela na kam kem yadit karwade can this people are calling a quick transitional government in content be la peace monitoring body shi kan malat karwade ne de third one what are they going to do? They are not speaking on behalf of the civilian. They are speaking on their own agenda. Ewe mogur Canadian you, Motorian. She will take us South Sudan real Kaneka. Tell us South Sudan real Gaka. So John may agenda no go de Nuagaye. Dr. Lomuro Chimjek chep. We are Biajo Linkai Radio. We jog along. One day, please challenging a Chanaka, remember. Tell me go like this time. Ram mene Rami jag along a Dorian Foina. La Roy Hisha with a Mogonana.